غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. خذلوا الستر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. اتلوا الستر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحوه سراب. أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحوه سراب. أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. خذلوا المصطفى. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کسی که برادران نمیدونه اینجا ما پرسیدور گذروندیم. این برادر ما مثلا سوستاف همه جاش درمان بود، پشتوش مثلا پاش هم خیلی درمان بود. اول فیتابولش کردیم میشه برادرم، بعد بانکورا موندیم مثلا واکنی مسار، بعد بانکورا موندیم. خودم دیدن که بعد بانکورا گرفتن تیچنی 15 میلیون مجدد کردیم، در 10 میلیون تا 15 میلیون مجدد میکنی. خب بعد ما بانکورا سینما کردیم، نمی خیلی پیام میشه. بعد در همون جایی که مثلا بانکو بودن اما با اینا در توشکای سنترال هوایی ده این خیلی مگنیتاک میمونه. این مگنیتاکو برای چی؟ این مگنیتاکو برای همون دردی که در امروز تقانو هست داخلش میکشن میگیره. اینا اون برادرمون روزی اشینشه ریسک کرده ان شاء الله که با دانش میبینیم. وقتی در امان الله بیاین ما هم جدی سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت برکی بیاکن ایسه اوسو برکی ایسه سینما پوتاسız ki bute bir daha sonra Slavi gitdi. O olsun. No. Para que ipot dros, ipot tagina się dros, jeszcze się zbudzi. Sztelawi. Все, набрать толку. Что? Если снимешь. Yok, burası kamera yapmış. Şti. Güzel, nasıl? Kanta Facebook'ta.
نیم پود سر اخی بیشتر کن وجود اصلا كم الأخير؟ بأنك تقبلني أصلا كريم أصلا سأقبل يا خالقي من جديد لكذا كما أنت مني أخي إلهي يا أخي قولها بريد تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود شكشيت ومنك ماشا المزيد وزا ديديا أصلا بكتر منك المزيد شنو مكانك عصيتك ربي ويدي فهلتني وتزدرني رغم أني عنيد اینا برادر فوری پروسیدور رو گذاشتیم مثلا میلیون شوی کردیم گردن شوی کردیم پاش کردیم یا پاش کالتا بود همه شکردیم انشالله تا چخیل شد خیلی گپ زنم اینا برادر کسی که نمیدونه فتباش که چیه این فتباش که آدمو تو ما داری فتباش که همین رئیس لعنت میکنه حالا دیگه همین قوایی که شهر راست میریزه کنم یه درم جسیده زی خب برادر هستی دیگه از نمبر ما نکی گوشه برادر هوی نکردیم باز نمیدونیم اما مونه گوشه برادر نکنی با خود گرمته خیلی مثلا قابل مونه آتش نده خب خمه مونی خمه مونی دلی در نمه برادر لیز یا برادر سیو رسیده به تموم چی؟ همین چی بگی پاش ما بولای سرسل بویش کلم